Baca Quran hana guru, hana to'ek jamin bahawa tanya akan mati beriman. Ni orang-orang yang lebih haya bagi tanya, yang lebih hebat bagi tanya. Tapi nacit kepegat oleh Allah Taala mati dalam keadaan mati hanagat. Nyoke mati hanagat, nyoke yang gekun su'il khatimah. Yang tapi kita berdoa, wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, biar mati long dalam keadaan buruk. Pura macam golongan dipegat oleh Allah. Cuma di antara kita yang ke hadir hino. So kerja jamin tanya mati ke? Kata kena mati. Thon ada depu kah? Musiro tanah yang depu. Maka hanjir sombong tanya udik landonya. Hanjir hina kau udik landonya. Hanjir cela kau udik landonya. Hanjir perut kau udik landonya. Hana tak tu so tanya. Yang tak perutnya kiban akhir takdir je. Tanya tukang perut kiban akhir takdir tanya. Hana yang depu musiro apa? Maka orang yang God, orang yang saleh, orang yang takwa lebih sibuk kepikiran long kiban mati. Long kiban mati. Hana agak fikir gop kiban. Nyo orang mabuk yang ada fikir ke gop. Tua hingga fikir gero. Maka fikir tu nyo gero tekiban cara. Su'il khatimah ke bagi dua. Gutulis dalam kitab Ittihaf As-Sadatul Muttaqin nyo kabeh 5 minit tu kabeh. Dalam kitab Ittihaf As-Sadatul Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin Juti Kurang halaman 220 karangan Imam Said Az-Zabidi rahimahullah taala disebutkan bahawa bro ketika mati bagi dua. Yang kesal mati dalam keadaan juhud dan syukur. Maknanya ketika mati nyawang bak mareh tanya kasyok dekat Tuhan. Tanya ke hanale yakin keyakinan atuh yang uranyo tengah sehat. Long yakin Nabi Muhammad Nabi Rasul, hanale Nabi oleh Muhammad, Quran kitab Allah, Allah Tuhan yang satu, Allah hana tempat, Allah hana berubah, Allah hana butuh kengon, Allah hana lima, nyokok kuat lah mati dia. Nabi Isa utusan Allah, kan anu Allah. Yakin, mantap, hana ragu mube dibe, abe hana ragu. Tapi ketika sakit berat kata lan depan sekian trip waktu nyawa mak mare kudika tuh syaitan. Nah saat di mana waktu terus kena syok dia. Nyo teman Muhammadnya Nabi Rasul kasyok. Teman nyo Nabi Isa-nya utusan Allah mentangkan anu Allah. Berbagai macam keraguan. Ada kalanya yang hana yakin selamanya. Tengok hana yakin deh. Isa anu Allah hana yakin deh. Yang talawan Nabi tengok. Isa utusan Allah. Tapi waktu terus kena mati yang yakin teka hatra hana yakin, yang yakin je kecok. Nyawa mak mareh menan kejadian. Mesti barang so yang lagi yang menang waktu nyawa mak mareh. Gekun su'il khatimah. Tamang neraka hana tubit. Nyo tamang neraka hana tubit. Kekai tu nyolah neraka menang. Baik nak bikin nak tubit. Si barang so yang waktu nyawa mak mareh. Hidup nyawa mak mareh. Iman yang kanan ragu tu. Itu ke yang kena kasyok tu. Yang kenyang ke su'il khatimah. Mati dalam keadaan kafir. Hana tubik lah neraka selamanya. Rugo sembayang tu. Rugo puasa tu. Sona yang tepu tanya hal lagi. Yang nanti kena mati. Nah yang tepu. Hana. Nyo yang mesti tertakut tapi urah malah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Tuhanku waktu mati long baik kada iman. Pakan muno khatib ke baca habis. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik mati melainkan orang umantang Islam. Ya layak ji maksud ji. Hana so tepu dengku. Long hana lo tu jamin ro lo. Singale katanya orang-orang benganyang sibuk tu. Baik sibuk dengan gop. Sibuk dah minta kekurangan gop. Tak apa gop hana so tepu kadang gop gop. Bak tanya saya lagi pelemah haji bro. Lagi benar orang je. Bu orang-orang Tapi ketika akhir kalam Tuhan pegang jigot. Allah sayang keji hana galak ke tanya. Allah galak ke keji hana galak ke tanya. Itu jaiz bagi Allah. Baik tanya bangga dalam dunia nyo nak amalan biok, nak semayang biok, nak puasa biok, ka sang-sang ke tanya. Ka syurga masuk 100%. Gok bantai gok sang jika pasti neraka sang dan depun anji